Jirpo NGO ingdeng troxia mahangi thegar ni pache ton ponsi ki duk det arara tuma phan ki rap ka pajerdam. Meri hinga hoka viajok diesel jang thuga che thorpen edona hematum ki sungi phonang. Socheng Development Welfare Society NGO amahanga pathek. Karbi Longri Abirta lang rapera do ana phan kardom pajiriklo kardom. Non Karbi Longri Abirta than ponje bang Nilisami Josephine Tisopi. Non Birtang ton penar juponik sinang. Aruni phaikre for ni Jirpo NGO bolongkomaji ingdeng troxia mahangi thegar ni talon pon. Jirpo NGO mai phu isak phangchoi hin pen songala maing thurpon. Laso phi Jirpo NGO kongchun bang registeron pen ingdeng troxi Jirpo NGO mahangi thega him ge dok ing than pon. Ingdeng troxi Jirpo NGO mahangi thegar ni pache tondun si penangan ki du ki sung ki so der la pen ke arta ki ong muchora tuma phan government pen thangna davar sai ki long dun de tuma long an humri damsi sang han jang thu him la pen ke tangka sa me ki rapa jirdam. Karbi kang long humri dam perlu pulute la puson ki duk de la tum ki sung ki boy tum dop pik an lang la siki wang ji lang apor hu Jirpo NGO hin pe la puson ki duk ki boy de la tuma phan ki rap kapa jir pona sai claim pon bom ji pusi Jirpo NGO BD sir Mr Deveswar Singh nar hin pen ningje pon rong humri dam lo la pen humri dam pen ni tum ka thek long kidu ke boy la pu penang ando Karbi rong lo la sinil to ma ke ong le kerap uji la pu nil tum jakong avela wo fe 7 nil tum bor ilo kicho na hormonil to asap sovel setame sangher noklang pendang lok sang alu dali lason nil tum asap savel setame ke rona phansi nil tum sai klempon lo lason se nil tum e rong vet kali rong phot rok lason nil tum pinie bangke ame hange thegar ni ku masap sober apor sita menili tum kerona sai bang chengpon bom lo asong si penangan na dim long bang nil tum ron lo na penon kerona ngi dim penang dola asong si nil tum sai chengpon bom lo si mo por kido ho nil tum la pusona sai klem tu bom la athema kido ke boy aphai do pik an non Karbi long develop pik lo pusita me penang an asong ka ching thur abar sai kilong dun de tum do pik lang government pen sita me si nil tum ason rada thing no paklang pon bomji apen nil tum ethang jung pen sita me la pusona sai den pon bomji non ke bang gilang apor hot sita me ta ini tuan Aruni phaikre for ni ni jang Karbi anglong angkang Hamren constituency angkang ka parlu harlong chebat sarbong tiso rong amekar babu tiso la penke rubjerteron piatum kedamtang aruni phaikre hiniar ni ahemalong sechor klipon lo lapuson ahuni ni thoma prang rongarlu rihinga me ka videra jok rongarlu bolon be kulara long diesel ka chunam damsi melur mate sakhia long bangso jang thu thai pon lo hala bangso jang thu long petrol du pukachini ne dera jok babuti sopen diesel jang thu melura long kapa pleng pon hut men me de ki thur ura jok alang li chor rup jerteron pisata me adung ki doko ga joksi ari ami hang lapen ke arebalong meakar ki ru lapen ke babuti so bangta achora phan meakar ki ru thek long si ki rab dunji pu ari ar v lapen ke apok arebalong me ki ru ko ga jok penang an ki sung dolo labangso ki sung ki phola marjulong si dongka mukamalong ki do gulapi kram sa penalang lituma phan ahemalong aning thumram si nonama dongka mukam community health center along se chelang pon bom lupusi ki phove ka tumpen pachini pon jengkha pen babuteron Karbi Longri Abirta sari dharo bagi malong malang do mane asod ni den sikat bi amat karen da juni jo thom abdelo amat light dilan da abdelo hai dikelo amat si là so chút to yang thứ cả gan cà phê hút phan tuổi stock chỉ đi cầm mà nên bé mà cứ gan sẵn cái nào là tí
ama si soju bangai ala si mana bong long ka chupi poti chuhum dam yok kan si chot thai lai chra kilo mami aprang tang biu si pelong kan wan bong hodam be bom la hai kami la so hut bang ke dakan nam dam na padan apa batai dulu dor picat picat dakan log log lu hala so bangai chra kilong thai the ma soju bangai thai lo ama si bangai ami paturang masih thai la chra kilo mada kan masih phut ko masih punya di perang kalau punya cara jadi dulu lah pantun long lo, dah kan mata aku beras tu pun, mana ni panen ni nang dulu kita kacira dulu hingga masih lama untuk dulu je, kalau hanya macam ni sudah tu, ada kau lah, ini bangga, tu wal tu lah ben, kau song kardong tating tu rumah ni, thang kecil, masih saju masih body kau ane kisah dari sini ni daga baca humyo kau hospital je, kalau orang farmasi je pun lah. Tapi sensi ini dapat aku yang sudah halah farmasi bah. Tapi di sini nanti celo pan malai di seku tu, ada gula pitung bang, ada dong sirang nang tu, juga dah untuk kamu hospital nang wang lo, non celang pun. Kami di sorong, sabun di sorong lah, sabun itu macam tu lah. Jadi di mana babu tiso, dan di sabun mana tiso nak sudah dicoba. Itu produk jam penansu. Niri tu nada dulu lo ni bang kerasin ke thai masih di kerasin asal lah dial lah. Tapi dial ke adungan lagi poeta unluk le alung ke. Tapi sultan ke ya ham lo masih pulau. Lasila hello. Socheng MSC constituency ang kangalong aching thura sai claim dun jiapan mang ponsi. Aruni Paikre Porni Socheng Development Welfare Society NGO pamahang pathek ponlo. Labang so NGO apana prangi ponji apan mai phu polin terang dun mai phu teni son timung pressing rongpi lian mutson hemari ingti kongchun bang Marcos rongpi rupchun bang Jimmy ronghang Lawrence teron Robinson terang premika teron pi lapen ke dihin ribbang pensong ingti atuma phan arpu chepek pon Socheng MSC constituency ang kangalong aching thura saya son kelele do lasi unan pen kacarap kachito dun pen kaching thura sai kapali ji aphan labang so NGO pen por ipon popusi pherang ke thengno ning jepon hamren pen raikom be Karbi Longri Abirta Ini tumpini hamren mate Socheng labang suarat keduan pen itu mesti kamat hadolo je Socheng isi kaching thur nang tu kamat han itum dolo lasi labang so kapaching thur ji aphan isi non political organization mate NGO son itum seng lo asila bangke Socheng Development Welfare Society pamen irlo asila bang so pen itum akemang la hello je Karbi Long Autonomous Council Team Karbi Long ke Japon Sir Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum kaching honai MP Sir Horen Singh be alang itum ke Japon ba development ke claim mi piglo lasi ilitum Socheng MSC constituency along setame konani labang so development kelile tapos onda dolang tahay lapendo po sinitum chini kasi labang so kapichun ji sorkar along kachirab dunji apanse nitum labang so committee seng lo lasi non ke wang gian ke nitum alang nitum pen kachirab rapet pen labang so song Socheng angkang mane paching thur ji phanitum bor ipu ji phansinitum mathalo lasi nona bangke labang so committee along ke nilitum kaching honai MP Horen Singh be alang ni sedak advisor nang dodon lo lapen labang solong ako litum Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Long Autonomous Council alang ni pansita me labang solong chief advisor nang ke dodon ji pansinitum singwai pono lapen nitum chuniri dampo posinitum komiti pen ciperai lo lapen do thulang abang ke lada 20 nong boy thalang so MLA aki hai Sarup Singh teron alang li falsa tame labang so komiti along chief advisor nang ape do donji pansinitum ako chuniri dam thu nang posi labang so komiti pen cerai lo Pinia Abirta pon se kang ton paniklo domi thakme karnom